Maya Pabegi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po rin mga ragula balita ngayon pong Martes, August 8, 2023. President Bongbong Marcos, paboryang gawang water impounding area King Candaba Swamp. Representative Ana York Bondok, sinalangsang. Mga lating negosyo may perwisyo King Albug, long-term solution, adwanan daking gobyerno. NLEX, collateral damage mukanu King Albug kaya mika heavy traffic, agpangyan King Metro Pacific Tollways Corporation. Talapagobra King Ospital King Makabebe, balaos ing pamagserbisyo, bistaman makalbug. At Barberong Kabalen, pambato ng Pilipinas King First Barber Olympics King Southeast Asia. Kabalen, metong kanu, kareng akakit ng paralan, ding mapilang eksperto, bang solusyonan ng Albug Keti Pampanga, ang Poking Bulacan, ing gawan niya nga impounding area, ing metong pong part King Candaba Swamp. Dapat agpang kang Representative Ana York Bondok Sagom ning Kapad Distrito, dapat yang pakaisipan niti uling dakalla reng memale na biapektuan keng proyekto. Mamalitaya po Paulo G. Santos. Kempa magbisita ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. keng San Fernando, Pampanga, Lunes, August 7. Kayabe king pisasabyan deng short and long-term solution king Albug king low-lying areas ning Pampanga at Bulacan. Metong kareng meging munikala ing gawan niyang water impounding area ing aduang dala na hektarya king Candaba Swamp. Agpangkang Rogelio Babe Singson, dating sekretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH at kasalungsungan na presidente ng Metro Pacific Tollways Corporation, paralan iti bang sabi ing dagos ning danum, manibat kareng mga tasalugal king Nueva Ecija, ampo king Bulacan. Pambing nemang sinalangsang Keti, Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagom. We estimate Candaba might take 100, 200 hectares, depende kung gaano kalalim ang huhukayin. Ganon din, mas maliit yun sa San Antonio Swamp. But ang problema kasi, from San Antonio, napakatarik po ng river beds. So dadalhin talaga niyan lahat ng putik, and the scouring that happens along the way, talagang massive. Putik lahat. If I may, yes, I'm sorry, very, very sorry to interrupt. Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. King pa manisplika ng Singson 2,000 hectares siyangan ing buong Candaba Swamp at 10% na mo kanunini ing magamit king susubong nga proyekto. Sinigunda naman ni Presidente Marcos Jr. king mumunikala ng Singson. Excuse me, the total Candaba Swamp is 2,000 hectares. Okay. Now, imbis na nababaha yung buong 2,000 like what's happening today? Sir, Candaba Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number 1, subsidence po downriver. Number 2, I'm sorry? subsidence po or sinking of the land. But that's what precisely what he was explaining, is that hindi na napuno na. So, hindi natin, sa downriver sa inyo, kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Naiimbuto po. Kaya nga, pero this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in Napakalakas ng ulan dun sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po, but All the right. water level was Let's, not abnormally high. instead of arguing about it, what do you suggest? Para kang Bondok Sagom, dapat yang mitaglos ing regular desilting king Pampanga River. Ebo naman kanumayap na may kompromiso lareng memalen at ing kabiyayan daketi keng interest dareng private investors ami susubong keng water impounding area project.
Mupin king panwala ng Presidente Marcos, short-term solution niya mo, ing dredging at magastos siya pa. Let me focus you a little more Opo. clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just done? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long What time. has been Gusto going po on? nila, yung tubig po sa Candaba, gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number 2, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po Okay, ng so tubig what's the doon. solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised And- and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Agpang naman kang PBBM, sakaling mitaglo siya ing munikala, mamyeya iting kayapan para kareng memalen. Siniguro na naman amidinan lang ustong compensation, reng niapektuan keng proyekto. Balik tayo sa pagplano ng ating mga water impounding projects para yun ang may dagdag pa yan eh. Pagka water impounding project, kasama na dyan, may irrigation niya, magagamit natin yan sa irrigation, magagamit yan sa flood control, pati sa fresh water supply ng mga bayan. So, but there is a way to do it. There is a way to do it na hindi masyadong ano. Ngayon, hindi natin pababayaan kung sino man ang ma-displace doon sa Candaba Swamp in case na makapag-agree tayo kung ano yung area kung saan nilalagay yung tubig. Samantala, pag-aralan ni pa kanong Mayor Rene Maglangke in proposal a 200 hectare water impounding area. Sina lang sang nemo kanu kanitay Maglangke, ketang 2,000 hektarya apur merong meging munikala. 2,000 before, inopose ko. Ngayon, 200 lang daw. Pag-aaralan natin. Titignan natin, ang pinaka-importante, yung mga farmers ko, hindi mawawalan ng hanap buhay. So, yung maapektuhan doon sa 200 na sinasabi na. Kung makakatulong ito sa buong Pampanga, bakit natin ipagkakait? As long as walang kandabenyong mapapabayaan. Ako ingke kayong talasuyo'y Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya be po kareng lakwas sa may perwisyo king albog ng kabalentamong ating mga lating negosyo. Kaya naman ing nasa may kasolusyon na king problemang iti, bang balaos ing karelang kapanintunan. Kumustan tala po king Report IT. Miyari na inguran at sisilip na ingaslag ng Aldo. O neng panandamanda pa mo rin, rengali tamong kabalen, ing epekto na ning linabas sa bagyong Egay, Falcon at ningabagat kareng-karelang kabiyayan. Basic situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of August 8, 81 barangays la pa rin makalbog keng Mabilog a Pampanga. Metong kareng miapektuan ng kantina pipagobra ng Kyra Castor keng MacArthur Highway, Santo Domingo, Minalin. Makalbog pa, anyang puntalan miya niyang Sabado, August 5. Marami po. Kumpara po sa ngayon na bibihira na lang po yung mga customer na pumupunta. Dahil po sa baha, nahihirapan po sila. Tapos yung iba po, ayaw pong bumaba sa sinasakyan nila. Makanyan mo naman ng sitwasyon na di san miking sumangit a kantin ng Lita Reyes. Ayun, nakit pong panakitan ngayon kasi po, magkantin ko po. Pero, ko po magtinda ngayon. Ala po kasing makapag-park kaya ning harap niya. Agpang kang Reyes, kagagawa na pa mong nindalan na niyang milabas sa banwa. Tapot miras na niya pamurin iting albog. Ini po kasi ba yung gawain dalan mi ngayon yung kalsada mi ngayon ini pong year pa mo ngayon Pero po ngayon, yan, makanya na naman po yung danong. O sana po, makagawa na rin pong paralan para kami po, kami masyadong maperwisyo kaya ning danong ngayon Kempa magbisita ng President Marcos Jr. ken Pampanga Lunes, August 7. Metong karempi sabihan ng long-term solution a water impounding area ken Candaba. Munikala na iting dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. So since the waterways in Bulacan, because of the talaga excessive releases of water,
from both Bustos at Ipo Dam, talagang punong-puno yung Bulacan rivers. No? Hindi ho makalabas yung tubig galing Pampanga. So, again, as I was proposing, the solution here, the permanent solution, is water impounding upstream. Samantala, base kin datos ng PDRRMC, miras lang mahigit 792,000 individuals ding miapektuhan ng Albuquerque, Pampanga. Mahigit 874 million pesos naman ng alaganing may ngasiranta ng mapali, high-value crops, mais, fisheries at livestock, kaya ni probinsya. Ako po, Felix Barrios, ingke kayong talasuyo, ating pusong makabalin. Samantala, alimu po kanu ing North Luzon Expressway o NLEX Corporation ing miki pa magkulang king milyaring Carmageddon na niya pong lumbugya ing tulaok portion ng Superhighway. Agpang po king Metro Pacific Tollways Corporation ay ang mother company ng NLEX Corp. Collateral damage lamo kanu, uling limbog mo naman king MacArthur Highway anya miras langan deng sablang saken king NLEX. O ini po yung report ng JM De Jesus. Collateral damage. Makanini na inaos Rogelio Babe Singson, presidente ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, ang milyaring Carmageddon king NLEX magumpisa July 30 hanggang August 5. Ang MPTC ang mother company ng NLEX Corporation ang mamaalaki may sabing superhighway. Kasi ang problema, collateral damage kami. MacArthur was not passable, so lahat nagpuntahan doon sa NLEX. At tanda na nga niyang Biyernes August 4, miras na hanggang Mexico Interchange in traffic magumpisa king Tulaok Bridge king southbound lane. Kabang Paridel hanggang Tulaok naman in traffic in northbound lane. Ing sangkan, ing 35 to 55 cm sa albog, king may sabing porsyon ng dalan. Agpangkang Singson, lina po yung Pampanga River kaya limbog king makuha the portion ng NLEX. When you design the index way back, nung i-refine Hindi na lang ganyan nila. yun. Hindi po ganyan. And So what's surprising about this? Tell me. well, as I said, Pampanga River is heavily silted. So, apaw-apaw yung Pampanga River. Hindi makalabas yung tubig sa Bulacan because of the excessive rainfall na releases ng Ipo at Bustos. So, walang pupuntahan. Nando doon. Look at the situation in the Candabaswa. Ang taas-taas. Bang di ng solusyon ng albog, itas diya ka nung 0.7 meters ng dalan, lalaming Tulaok Bridge ng NLEX. We'll try to do it one side at a time para ganon madaanan pa rin. So, Kasi no closure, ang problema namin, Sir, no closure tayo. Pagobra na naman ng Department of Public Works and Highways yung pamagtas king Tulaok Bridge, bagay makompromiso yung vertical clearance. Ang gagawin po natin, inspeksyonin natin today para magawa natin ng estimate. Yun, i-jack lang po yun para magkaroon ng mas malalim na vertical clearance yung NLEX. At yung sinasabi ni former Sec Babes is pipill up nila yung sa lowest portion ng mga 0.70. So, i-maintain namin yung 4.5 na vertical clearance. So, yun lang namin i-design yung aming line. Ala pang malino nung kapilan niya kanu pagumpisa ng plano, dapat mag-meeting no kanu kaya ba yung Toll Regulatory Board di Kilketi. Well, ang magmi-meeting kami with the TRB tomorrow, with NLEX, sa office ng TRB. Doon namin gagawin yung conceptualize. Ipipresent nila sa amin yung design nila. Kami naman, more on lifting lang naman sa amin. Kaya bay Paulo G. Santos, ako'y JM De Jesus, ikya kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mamako, magbalik ya, ing balen at balita.
Magbalik ka po ing balen at balita. Ini po masating balita po ni po tinok ng memia serbisyo kareng miel bugat king 4 distrito ning Pampanga. Ini pong Domingo B. Flores Hospital, makaistasyon king Makabebe. Ang giamang sinampa na po yung danom, may nagumpela po rin karelang kapag nasa na magsilbi kareng masakit. Ang karela pong storya king report ng JM De Jesus. Po, para tangla po rin pasyente. Ayan po, rin pasyente mo makapila lang. Ayan po, mga botas na rin po. Nalog po kayo emergency room. Buti kami. Sutke po tapan namin. Ligtas king Maragul Albogin Domingo B. Flores District Hospital Kimbalen ni Makabebe, Pampanga. Bistaman milubana ng danuming karelang emergency room, pauli ning alangpat ng uran dela ning abagat, dapa mo rin likwan ding medical frontliners ning karelang duty amamya serbisyo kaning masakit. Keng video perala ng Dr. Dax Tidula pamuntok ning ospital, mayakit ay mayayaliwang kabilyanda ng karelang pasyente. Ating mabuktot na makaoras ng mga anak. Mampilan mo na yung baby yan, misis. Atin mo ring senior citizen na mitas presyon, uling bigagan nakala kanuking albog. Maramdam mo rin king record video yung sing at kiyak na rin pasyenteng kayanakan. Agpangkang Dr. Tidula, meging sagli ing denasan na rin talaga pagobra na ring Domingo B. Flores District Hospital, anyang abagat lakwas matas ing danong kanelang dalan. Actually, hindi pumasok sa isipan namin yung isara yung hospital. What we did is, kung kinausap namin yung mga personnels, we asked them kung ano yung mas convenient sa kanila. We changed the schedules, like before, every 8 hours sila. So we offer 12 hours para at least mas mahaba yung pati yung oras na travel time nila makukuha natin, makokontrol. And the doctors, we also offer them na if they want to stay a 24-hour shift, no, or a 48-hour shift, pero they prompted pa rin na okay, continue pa rin yung kahit na mahaba yung ibang doctors ko nga majority travel time nila 4 to 5 hours. Peki kwanan da kanong magsandbaging bangali miluban ng Danuming Hospital, dapat masikaning daragos maribatan king dalan. Kaya experience rin tayo ng ganyan, pero hanggang labas lang hindi pumasok pero ngayon talagang malaki yung baha. Actually, yung immediate response natin, yun nga, nag-try tayong sandbagging para wag na pumasok, pero hindi rin natin na-control dahil nga pataas yung tubig. At sula keng 147 ring employees ng Domingo B. Flores Medical Center. Keng daily operations, nilusong laking danum ding 60 medical staff ay mikakakunua magsilbi. And makita mo talaga yung dedications ng mga staff dito alam na nila kung ano talaga yung gagawin. I learn from them kasi even though I'm from here, mas maging mga empleyado dito, mas matagal na dito, na experience nila. So they know what to do. And kumbaga, normal na yung nangyayari ito. Actually, it happened before, 2012. Pero ngayon pa rin nangyari lang ulit na ganito kalaki ulit. Dedication siguro talaga, Paolo, ang number 1 dito. No? Lalo na sa mga doktor dito, they're really dedicated. Libutan ding makapamulalang mata sa albog, alang may nga sira ka ring hospital equipment na nga ng Dr. Tidula. At pauli na ning lingap at pamisan meto nga lamo ring mga paboren karing memalay na mialbugan. Samantala agpangkan Tidula, at lang makasadyang proyekto di kilging pamanalakad ding 3-story hospital building bang mayalbugan ding pasyente. Kaya bay Paulo G. Santos, yako'y JM De Jesus, ikya kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Kaya ngaliwa pong balita sa salangsangla ding talaturong ama ng Siswan. Sa salangsangan da po rin talaturong ama ng Siswan, ini pong munika laking kongreso ang pong Senado
Nataglos daneng ilako king curriculum ning basic education ita mong ausandang mother tongue based multilingual education o MTB-MLE program. Panalakaran da reti na ing pamanurog gamit ing mumo ng amano epektibo ya king pamag-aral dareng anak ampong pangabiyasa pang aliwang lingway. Ayun po yung report. King kalabing meto nga banwan ni implementasyon ng K-12 program king bangsa, pupunta riyan dangen ni king Senado ang king Kongreso na tanggalan ning meto nga parte ning kurikulum. Iti ing Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE program. Lalam ning sabing programa gagamitan niya mumunang lengguay king pamanuro antimoing Kapampangan keti Pampanga. Gagamitan neman karangaliwang lugal ing Ilocano, Waray, Hiligaynon at Aliwa Pangamano. Susulong ng Senator Sherwin Gatchalian ng Senate Bill No. 2029 ang magnasang i-revising Republic Act No. 10410 o ing Early Years Act of 2013 nung no ka rin taglos ng ilako ing MTB-MLE. Agpangking Education Supervisor ng DepEd San Fernando at tatalakad mo namang talapamuntok ng MTB-MLE ay Joel Malyari, ing basis o research na gagamitan da, eya pangkabelugan at eya menibatan karang akademisya na atin malala pa magsuri king mother tongue-based learning. Neti lang ba tayo na ginamit na iretang researches na sabi da may kinabang ingge katamong DepEd, ingge katamong curriculum, kaya pamangamit tamong mother tongue. Nung lalo yung tala rin kaya katamong available na datos na rin kaya katamong researches, aliwayang sasabihan na. Kasi ilaman lang mamaligwala, hindi nga man nung kaya makaba yung K-12 mulaw. Biro-biro kinder hanggang grade 12. Kaya ba't assessment tapang mo muna dili may graduate na produkto. So it's very unfair for the program para tambing ming i-judge ne. So kukulang niya ka rin ne. Kadua makanano ding linawi nanong lang klaseng lenti ne, ding karelang ginamit. Lalo na nung mismong sorry to say ne, naman academician din kaya katang manimbestiga. So antimong talaturo ng MTB-MLE, akakit daw kanun na impamanuro gamit ang mumunang amano ang amanong siswan, kiti labod Kapampangan, eya sumbagal bang mabiyasa yung anak, aliwang lengguay kalupa ng Filipino ampong English. Curriculum expert, may itong ang makaintindi king early reading, education, so kitang early literacy na ning anak. Talagang nung panigaralan pabor yan talaga. Kaya katamo nga sa na mother tongue. Ang pangalan rin piyangari tamo. Kaya ba, turudero kung mga Tagalog tambing, tatako na. Siguro timika experience lang na, ano ba ito mag-alak sa eskwela ba? Tagalog na O na yung akalingwan da, naman language teachers din piyangari. De forte. O de tuloy ito mismo sa rin ng lengguay. Important kayo nga anak. May kaka-confusion kayo nga anak. May kaka-faulty language siya, yung development. Ang pong may kaka-confusion niya kasi po tayo sasabi lang ng piyangari na itatanang po mana, ay ba't Kapampangan? Nya malito yung anak Nya po tanong mo bing anak ngayon yan. May bagsak yung problema ngayon kay DepEd teachers tamo. Ren teachers na ngayon, malilitula kanyan. Nanuwara talagang gusto. Dineclare ng parent, halimbawa Kapampangan yung makanya na. Ay Tagalog anak ibi na mo kitang karelang record. Nya po tang kairo gumagkasakit la retang teacher kasi diba man nalamang connect magagtula pa ang Kapampangan uling darandaman da nya mo ida niya pa practice magagtula pa ang Tagalog uling naman masanting pa ang Tagalog o nung maging English man lalo yang gusto uling kanino niya balo ne Bang kanita ipakiting karelang paman niya lang sangking munikalang ilako ang MTB-MLE meto nga manifesto ang karelang pepalwal nung nuka rin pakalagyalalagyo ding susuporta king programa kalupa da rin talaturo, pengari at aguman Kapampangan. Mi-translate ne kano iti king labing siya mamumunang lengguaya gagamitan king MTB-MLE. At atin namong kimutan karamiyaliwang lugal na kalupa ning gagawan keti Pampanga. Kimut ne. May kakimutan po kasing maragulan kay ni Manila ne may tipon-tipon la po rin asan ng champion ding leader na ning mother tongue language o multilingual education ne. May luwa pong sangay at yun po yung Philippine Philippine Normal University PNU yung kaya katama king UP Department na king Education yung Talaytayan Plus imagine including rin alawang foreign agencies in USAID ang po po yung Summer Institute of Linguistics may ito nga sasabihan kailangan na po rin tanang kimutar. Ako po yung kaya kayong talusuyo Arlen Salonga at yung pusong makabalen.
Ingalawa pong balita, midaon metong a Forum in Commission on Election o COMELEC Central Luzon, bang mamye paganaka karen pong sablang bisang tagal keng barangay ampong Sangguniang Kabataan Elections 2023. Kaya po binggit dala, detang usandang 10-point reminders, dapat kanong tandanan ba nga sigurong masalese ining paratang eleksyon. Makibalita tamo po kang JM De Jesus. Ing barangay piakamalating unit ng lokal na kapanibalan kaya ti Pilipinas. Bistaman iting piakamalati, maragul neman iting katungkulan king pamamaya serbisyo karing memalen, ulit ting barangay officials ting atso karing frontlines. Kaya naman dapat niya kanong pagsadyan deiti, ring botante at deng bisa paboto king mayayaliwang posisyon. Pauliniti, neto nga forum in dinao ni Commission on Election Region 3, king Benigno Aquino Hall ni Kapitolyo sa San Fernando, Pampanga, nganing Martes, August 8. Napakahalaga ito kasi ang layunin natin, mabigyan sila natin ng kaalaman tungkol sa proseso ng pag-file ng Certificate of Candidacy, ano yung mga alituntunin na dapat nilang susundin at hindi nila dapat lalabagin na batas para lamang ang kanilang kandidatura, ang kanilang hangarin ay mabigyang katuparan. King may sabing forum mimye paganakain COMELEC dikil ka rin nga pulong bagya dapat dang tandanan ding bisa manungkulan king baryo. Mumuna na dapat metong yamoy posisyon at tagalan. Kadwa naman yung pamamawal ka rin bisan tagal SK no atin lang kapamilya kadwa ngantas, king incumbent elected official king bansa, probinsya, lungsod, munisipalidad o barangay. Pega nakada naman na atlo dapat yung kopya na ng COC dapat i-file. Apat naman kaning kopya na ng election return na kailangan king barangay elections kabang atlo naman king SK. 5 pesos naman yung pwedeng gastos ng king kandidato kada botante. Anam yang aldo yung COC filing ang mag-umpisa king August 28 hanggang September 2, 2023. Pitula ring ibotong SK ang pangbarangay kagawad. Kabang maluyang oras ng botohan king October 30. Nag-umpisa iting alas 7 ng abak hanggang alas 3 ng gatpanapon. Siyam na mo naman yung Barangay Election Act ang milabas. Ampo apulong aldo yung kampanya mag-umpisa October 19 hanggang October 28, 2023. Maragol naman kanong saopin mga palyaring election forum karing bisang tagal kindaratang eleksyon. Lalo po sa open forum, marami po nalaman, lalo po sa mga issue sa pambarangay natin, lalo po sa mga incumbent. Tulad namin sir, bilang SK, na maraming issue na hindi ka pwedeng tumakbo dahil may incumbent ka kamag-anak. Lalo na po yun, isa na po yung issue na yun. As first-timer na tatakbo sa barangay level, napaka-importante na itong forum na mag-attend tayo sapagkat may mga bagong patakaran ng COMELEC. No? Kahit na nakikita natin sa ating experience, still ang dami ko palang dapat pang malaman. Especially yung mga guidelines at lalong-lalo na bagong patakaran na ginawa ng COMELEC. Samantala, may mirmala naman rin bisan tagal king barangay positions ang timong pangako at talo kiking COMELEC rules and regulations. Yakin kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, at ting pusong makabalen. Kabalen, dakal pa po balita king pa magbalik ning balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita ini po kababaluan kareng tsuper ang pong motorista Bika pa magtas po keng presyo ng produktong petrolyo ini pong Martes yan aot yuning August. Base po ketang pepalualdang price advisory ring kumpanyang Caltex, Clean Fuel, Sea Oil ang pong PTT. Mitas siya pong 50 sentimos sing presyo ning balang litro ning gasolina. 4 pesos naman ing midagdag king barang litro na po ning diesel. Nako din ka nakakatamong kalugurang makadiesel choy. Kabang 2 pesos naman po ang pong 75 centavos ing mitas king barang litro na po ning kerosene. Alila po sabay-sabay nga migpatupad price increase din nga kumpanya nga retin pasado alas 12 po kapitangan bengi ing effectivity king Caltex pareho la nanding alas 6 naman migtas presyo yung kumpanyang Sea Oil ang popo ing PTT kay bat nandin pong katpanapon tinokinala naman po reng aliwa pa hindi na po yung kapat may tutuking Domingo na mitatas po yung presyo ng gasolina kabang panglima naman po keng diesel ang popo keng kerosene. Kaugnay naman po ning balitang iyan, makayadjaya kanong magrual 2.95 billion pesos in gobyerno para king fuel subsidy karen pong public utility vehicle operators and drivers. Agpangking press release sa pepalual na po ning Department of Transportation o DOTR. Ngayon pong milabas ang August 6. Nasa na kanuning ini na mabawasan itang impact o mabawas yung impact na po ning mata sa presyo ning gasolina. Maabot lang 1,640,000 PUV drivers ding makatanggap fuel assistance kaya may kareni ring tricycle drivers ang pong delivery rider. Nga ng Transportation Secretary Jaime Bautista kasaup ing Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bang bilis ing distribution king subsidiya. Bukod kano king panggas makasaup la naman kano ring cash assistance para improve da ing karelang daily income den drivers King data na po ng LTFRB, 280,000 PUV drivers la. Reng dinan ng one-time cash grant ng karela pong opisina, 930,000 naman po ng tricycle drivers manikwa. Manibatan po ini king Department of the Interior and Local Government at 150,000 delivery service riders. Deng manikwa naman, manibat naman king Department of Information and Communications Technology o DICT. Makatanggap lang 10,000 pesos deng modern public utility jeepney ang pong modern UV Express drivers. Kabang ding drivers naman, deng kareng aliwapang mode of transportation, midinan lang 6,500 pesos. 1,000 pesos naman po ing mibie. Kareng tricycle drivers kabang 1,200 pesos ing para kareng delivery rider. Samantala, kailangan naman kanong i-certify ng Department of Energy na nilampas siyang $80 ing average price ng crude oil king milabas 3 bulan. Kaya naman po aliwang balita ini metong pong Kapampangan ning makasadyang magrepresenta king Pilipinas king peka mumunang Barber Olympics. Kaya po king Southeast Asia. Para patiti king Malaysia king September 17. Ya po Renz Nino o mas kilala po ang timong Gum Cruz. Metong po ka rin sikat na barbero kaya tilalawigan. Yan naman po yung mano rin kaya kayong talasuyo. Kaya kaya po nga mano yung pamangupit buwak o pamagbarbero. Metong yan namang art. Aapag maragol ang profesyon. Taglus na kanong tatas imbalor daring barbero. Bang kanita misulong yan naman yung barber industry kaya tibansa. Pakiramdaman tayo po yung mapila ng pasyag king Nanu Pata Kabalen on Spotlight. Definitely po So, kaya kasing Pilipinas, tamang masyadong familiar na ken palang first world country. So, kalupan ng US, UK, Japan, makanyan. Bayo kayo po makapanood commercially karing shops, is kailangan mo pang mag-aral king barber college. This is for about 2 to 4 years. Depende po kung nakakita po yung state. And then after which is mag-state exam kayo po. After the state exam, kasi po apasay, may ka-lisensya. Kanya po ka rin aliwang bansa. Sobrang respected niya po in
pamag-barbering. Kaya po kasing Philippines, although not all, madalas po kasi yung isip natin barbering, itang patsaya ka may garal, manurod na kamo, makanyan. Pero in reality po, nung king aliwang bansa, respected profession niya, ito po yung tatry nang i-promote Kenny. Uplift niya po yung barbering industry in such a way that we're doing seminars, we're providing education for our barbers. Alino po para apas ng tingdo, lalo rin gagawan da, lalo tayo naman kung talented naman ng Filipino barbers. But also, itang karagdagan knowledge, karang technicalities na ng pamanurod, especially to king safety and sanitation. Magbalik ya po ing balen at balita para kanang aliwapang mapaling pisasabihan kaya tiking Labuan, Kapampangan.
Magbalik niya po yung balen at balita. Ito naman ho, balitang sports naman tayo para sa ating FIBA updates. Ito ho, mula South America ay dinala naman sa Europe ang 6th edition po ng FIBA World Cup. At matapos nga po yung dalawang bridesmaid finish na kuha ng Yugoslavia ang ginto noong taong 1970. Balikan ho natin yung mainit na bakbakan sa ulat ni JM De Jesus. Matapos isagawa sa South America ang ikalimang edisyon ng FIBA World Cup Championship, nagtungo naman ng torneo sa Europa noong 1970 sa kauna-unahang pagkakataon. May 10 to 24, 1970. Labing tatlong koponan na nagbakbakan mula May 10, 24, 1970. 12 team naman na naglaban sa elimination round, habang diretso naman sa next round ang host nation ng Yugoslavia. Naging tinigang two-time champs na Brazil at reigning kings ang hardcourt na Soviet Union, ngunit walang inaksi ang panahon ng mga Yugoslavian. Dito ay maaga silang sumungkit ng mga panalo sa final round. At matapos ang magkasunod na bridesmaid finish taong 1963 at 1967 edition ng FIBA, ay naiuwi sa wakas ng Yugoslavian team ang inaasam-asam na ginto. Ito ang naging simula ng magandang karera ng Yugoslavian basketball team sa FIBA Basketball World Cup at maging sa iba't ibang torneo. Mas maraming mga kabataan din ang nahumaling sa larong basketball. Schmidt, malo športne sreče. Takrat se nam je zdelo, da smo, na loteriji dobili koliko milijonov. Nakuha naman ng Brazil ang silver medal habang ang mga reigning champs sa Soviet Union ay nagsettle sa bronze finish. Nagmula rin sa Soviet Union ang most valuable player ng 1970 FIBA World Cup. Siya ay si Sergey Belov na may output na 11.3 points per game. Kinabibilangan naman nila Soviet star Paulo Askas, Kosik ng Yugoslavia, Ubiratan Pereira Maciel ng Brazil, at Kenny Washington ng USA ang All-Star 5 ng 1970 World Cup. Kinilala naman si Shin Dong-pa ng South Korea bilang top scorer ng buong torneo na pumupuntos ng 32.6 per game. Sa August 25, ang unang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2023. You will see not just world-class games, but also a once-in-a-lifetime show. We have the chance to break the World Cup attendance record. Join me, Sarah Geronimo, The Don, and Ben and Ben. 8-25-23. Let's make history. Buy your tickets now. Samantala, ihanda na ang inyong mga cheer para sa ating Gilas Pilipinas. Suportahan ang Philippine team at ang iba pa ninyong basketball idols sa FIBA World Cup 2023 na gaganapin sa Pilipinas. Get ready to be part of history for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph sa mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan na Angola at Italia at Pilipinas at Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa ibang mga detalye at schedule ng mga laro. JM De Jesus, CLTV 36 News. Sa puntohong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Mang Manny, magandang gabi ho. Kumusta ho, Mang Manny? Ngayon, nakikita natin, medyo sikat na yung araw. Ito ho ba yung magiging pattern na ng ating panahon sa mga susunod pang araw? Yes, medyo asahan po natin to dahil medyo sinapagat pa yung Mahina. At dito na naman po sa nakakonsentrate sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Benguet. So doon po sa mga labit na probinsya ay maulap po ang papagirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkilat-pagkidlat, yung listato ng habagat. Pero ang Metro Manila po, nalalabing ba ito ng mesa, kasama na po dito ang Pampanga. Ngayon nga po, naranasan na po natin. Bahagi lang naman sa commission na magiging maulap ng papagirin, meron lamang po inaasahan mga pulo-pulo mga pagulan at pagkilat-pagkidlat. Opo, Mang Manny, ito hong habagat season ba,
patapos na ba to or ibig sabihin nito pwede pang bumalik o pwede pa maranasan yung mga malalakas na pag-ulan sa mga darating na linggo naman? Posible po may bumalik pa dahil ay inaasahan pa po sa loob ng sa buwan na ito. August po ay mga 2 hanggang 3 bagyo po yung ating inaasahan at posible pumasok sa PAR. Okay, maraming salamat po, Mang Manny Esguera. Thank you po sa inyong ulat panahon. Mag-ingat po kayo lagi. Welcome po, doon naman kami. Yan ho, mga kabalen, dimdam tayo po ni Sir Manny Esguera. Ini pong Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Apin po rin ng balita na ikwa ning CLTV 36. King lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Kabalen, i-follow nyo lang mo po, like and share din kaya katamong social media pages, kaya ni pong Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Kaya naman pong Instagram, ang pong TikTok, ang pong YouTube at CLTV36 Official. Balyari naman pong Alben, deng programa ng CLTV via Signal Channel 115. Kaya pong Mabilog Pilipinas yan, kaya namang Central Luzon, kaya pong kaya katamong 39 cable partners. At syempre, King Free TV, Channel 36. Masibayo po, ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, iniing balen at balita. Ikami po yung CLTV 36, ating pusong makabalen.